Tarif penyeberangan saking Pelabuhan Padang Bayi, Kecamatan Manggis, Karangasem menuju Pelabuhan Lembar Lombok, nganggen kapal feri, wenten penincapan ngawit tanggal siki Oktober, warse kalih tali kalih likur. Manajer ASDP Pelabuhan Padang Bayi, Nixon Ambarita Mausang indik ugar-ugar penincapan harga tarif inucap anutin saking keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 172 tahun 2022 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan antar negara. Penincapan harga tarif ngawit kemargiang tanggal siki Oktober warsa kalih tali kalih likur. Nixon ngawohin penincapan harga punika memargi ring soroh penumpang kelas ekonomi dewasa sane sadurungyane sekat pitung tali dados 6 dasa kalih nanggu satak rupiah hadiri. Raris soroh anak-anak sane sadurungyane 5 tali 800 dados 5 tali 900. Selanjutnya ring soroh palinggihan golongan 1 nincap pitung tali 700 a unit sane sedurungyane pitung dasa tali rupiah dados pitung dasa pitu nanggu pitung atus tali rupiah mewah ring golongan 2 dados 106 dasa nanggu telung ata rupiah tur ring golongan 3 dados 313 tali nanggu 800 rupiah lianan punika ring golongan 4 kantos golongan 7 wenten penincapan dasa persen raris ring golongan 8 nincap sio persen tur golongan 9 nincap kutus persen. Dadosnya katah wilangan penincapan kantos 103 dasa siki persen untuk rata-rata sio persen. Danin latrang jadi astun penincapan harga tarif anyar puniki wau ngawit kemargiang nanging paikatan dane kantun ngewedarang gatra inucap majeng penumpang sekadi masang spanduk nyebarang brosur mewah senelianan rumasuk media sosial Eka Parananda Bali Pos.